يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم dosa manusia ada ganjar dan siksa dosa anak durhaka Allah balas di dunia dosa manusia ada ganjar dan siksa dosa anak durhaka Allah balas di dunia ridha murka ayah ibu murka Allah padamu ridha ayah ibu ridha Allah padamu murka murka Allah padamu